Kunabantu abahamba nesilwane esikubona nje siyibo siyabasebenzisa. Labo bantu bayathanda ukusukela abanye abantu, bayathanda ukuthi kube khona umuntu odinwayo, kube khona umuntu oba frustrated, kube khona umuntu okhalayo, kube khona umuntu ongajabuli. La kukhona khona i-havoc ne-chaos, bafuna ukuthi bebe yikhozi yalokho khona kuzofideka lesi silwane abahamba naso. Ungacabangi ukuthi mangikhuluma ngesilwane ngikhuluma ngenunu nje e-physical. Isilwane ile thought pattern, ile thought form, ile habits le ekuyena energy iya thrive, ifeel better only if there is a chaos. La ngifuna ukukhuluma ngabantu ababili. Yilo hlobo lomuntu lolo, bese kube umuntu okwazi ukugwema lolo hlobo lwabantu lolo alisuffocate lento elifunayo, but at the same time khona laba baba victim of the circumstance abangakwazi ukwenza lokho. But ke ngokuhamba kwesikhathi bazoyidevelopa into ekuthiwa emotional intelligence, ukwazi ukugwema labo bantu ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha ukuthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Labantu kumele ukwazi ukubabona. Uyabona njengoba la emhlabeni kune chaos engaka, kune disruption engaka, kunama calamities amangaka. It's because imali iwele kulolu hlobo labantu engikhuluma ngalo. Manje lisebenzisa yona ukwenza lento engiceda ukukhuluma ngayo, ukukhoza chaos. Ngoba lama entities akhona angama entities aphilayo ke kwenye dimension, abese sebenzisa laba ngoba phela adinga umuntu okuphilayo, asebenzise laba abanemali ukuthi bekhoze ihavoc, then that energy feeds back to these things. So bakhona ke nabanye abangenayo imali esiphila nje nabo la, abasetshenziswa the very same energy. Phela bona umehluko ukuthini? Abanayo imali yokwazi ukukaptureisha abantu bebaplante babe ama agent of these dark and negative entities. Abanawo phela manje imali bona. Phela yena into ayibenefitayo lo muntu ubenefita ukubona ekhoza i-disruption, ubenefita ukubona kukhona umuntu okhalayo ngenxa yakhe, ubenefita ukubona kukhona ubuhlungu obukhona obenzekalayo phambi kwakhe. Uyabenefita, hawu bekungaba yithini, bekungabheda ukuthi ngoba kunjani, naye akubheda, hawu bekungafelwa thina sodwa ngoba kunjani, naye abafela. Yabo, it fits to their energy, to their negative entity.